Abatura bagira ngo umuyaga gw'amaani gumaze eddakiika nk'15 nabwanyuma enjura yabona kugwa kandi gusigirirwa kumbagaza amaju 31 omu byaro bishatu ebirimu Kituru, Changa na Rusona ebirikushanga omugomborera ya Kabwoya omu district ya Kikuube. Abantu barikurenga 100 nibo bashobangirirwa bwa hati ahabwa emisiri yabo n'entoke kusisikara. Umuyaga ogu gutwire amabaati g'ekanisa y'abachwange ya Changa gwashisha emisiri y'ebikwijo, ebihimba, ebichori nangwa n'ebiti gusigira biri ahansi. Omuyaga gwijire ashanki 10 gwatera kumara eddakiika 15 otakaranza buli kantu kona byone bintu biri flat. Niho aho enjura etandikire n'oruyaga n'orubale ebintu byona byagenda. Hateire gw'omuyaga gw'amaani hagwa enjura nyingi muno. Hati mbaire ndo omunju omu ngenzire kurora ibata akasoli hali nirimuka niryonga nirimuka ngamba Yesu hati nyenda kwiruka kwato gwakuli ngenda akereziya nsange hairembo hali ekigomboli. Twise murungi omutaka wa Kituru enju ye y'amatafari yone kumbagire yabarhache na kuragaza amaziga nashabe enganzi y'ihanga okubirukangirira n'obuhwezi. Enju ngibaliramo obukaide buna nibo bugihwereireho kandi ebibaire mu nju bitabo bigwiremu ebakuli sofuriya byona bigwereiremu bifereiremu ebintu habairemu n'ebyokulya byona bisisikaire enju bwegwire. Ebintu bifuire enju edomokere abande bateire bakusasa mbabo barwaire bafu ebintu byatikire bakuli zatikire bidomoro byatikire tuli mbujune bw'amaani. Gerard Busobozi we yagira ngo ekishikiraho abandi nawe kimushikireho kandi nawe ayine family y'abantu 6. Nindebirera abana bana na nyono mukazi kimasa family tuli bantu 6. Enjo twirego muyaga sai 11 kichweka amabate ngakomerege ruguru kula gandi gagwa kanyima ebintu byona munju byafueramu bikusinga beyimusano hagati y'ebyokulya n'ebyo kubyamira by'abana nawe kiboni ko bali bate mulingo kubariro bwiru kusinga nenkoko ezimuzibuzire ubunkuba nimbara abantu abakwatirweho kimu habintu ebisisikalire kimu nibahika 10-29. So abantu bakozere losi y'amaani amaju gabo gagwire n'ebirime byabo bigwire. Tukusaba government na muno the office of the prime minister abaturano bongera kutererwa umuranga gwo kubyara emiti okwitantara ebigwereza nkebi gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.